ole hei tun truma kan video en ho tu ri chu apoi mo hlom don view maya video masalama khanin PS muanga champhai bethel veng thi na vel kha kan ron update ania te chonin hei zalen news lampang hian in update an ron neya heng te hi kan clear howanga ti chonin hei MSU lamin YouTuber trend khatne na FIR an thelut ni in kalauria a engpo ni sila chung da chu kan clear ho zelanga icon star Peter aponing karnal tak adonga chung te po chu kan clear ho wanga ama sabera chuanin PS buanga thi na chungcha zalen lamina anron update thi kan share potange kumsom ni pariat mi tlalum au title caption a hianin tlalum caption anron dani April ni khat sang ni som ni panga inrin ni zan khan PS buanga kumsom ni pariat champhai bethel veng chu changphut field pavilion atangin atla a damdo in pan puya ni lain a boral o hey PS muanga hi veng chung tan po a mitrang kai netin MZP champhai headquarter lama hianin executive committee member ani to a theyang to kapola in mang chi kha ani veya a chanchin riaten an soidana chuanin misuala ni lo tia soitu an tam viewa PS muanga hi mitra khotlang tan po nok saklem lawang chi khani berin alang bok o kan chir chun zom le ang he thi na thleng chung changa hian in sual ron na athleng nge ni a hriat ani ya hei ta hian in anon soita in sual ron na athleng nge ni a hriat ani ya anon ti ya PS muanga thi dan chung chang hi tuna champhai police ten an chui meka thu chiang zok hi chu kan thra thei vat tura ngai la heta zalen news ina anron puan dana hi chuan in sual ron na athleng nge ni in an hria ni kan chiar chun zom le ang amo phurtuwa pu mi pakhat lalruat thara champhai kanan veng nia in soi chu in rin ni zan khan champhai police kuta a in pe champhai police in an chui zui na kal zela thu zo fi turin mi paruk anman bel le to a thu an la zot fi amek ani he thina thleng chung changa hian nun na chan PS muanga nu chuan champhai police station a FIR a the lut ani MZP headquarter champhai chuan an executive member PS muanga thina chung changa hian thuleng wak atam hle a thi chan dik tak hriat ani vat theinan MZP headquarter champhai chuan ma ala zel don ti antar langa PS muanga thi dana hian thil fel tok lo a om nge ni a hria in champhai police station na athi na chan dik tak chui turin gen na an thelu ta poi khoi tu te chu an phu tok shrem na an mu theina tura a top thlenga ma an lak tur thu an soya champhai police lamten thei top chua he thi na chungchanga ma an lak na lom thu an soibok ei tun lai chu champhai police mai po ni lovin kan Mizoram police te an hatin crime rate a sange me ma Mizoram engemo thina tele thil dang dang aru ilo chungchang te po athleng nuala heng sual na chi hrang hrang awangin kan police te an ha chuti rual chung kan police te hi an fakom thin khopani o kan chir chun zom le ang champhai bethel VC point tu chu asiamin an thu thlen te ngai poimo saka chaktaka malak saktu champhai police te an chuang tak zet ti an soya veng chung mi pui te po do thei taka khotlang hroi tu te thu an ngai chang zel hi alom omin veng tang rualan ni ji atilang chiang ani ti antar langa heng thil sual ti tu te hi dan anga an chunga ro rela ni ngei theina ma hi lak chun zom zel ani don ti veng chung mi pui te an hriat tir ani thulak na ina tarlan danin PS muanga le kuthak tuwa pu te hi tun malama in mu thiam lo na an lo nei to nei in hemizan hian changphut fila hian anin muwa PS muanga hi thleng masa in lalruat thara le athrian te hian changphut fil panin he thili athleng zui ta ani pausian muanga hi pathian ni chokma dar som pakhat le chan ve khan bethel than mola vui liam ani hei zalen news kan lo react na sa to thina thu hi han khu moi le engemo vel hi an nei vak thin lawa ti chuanin he news atanga lang chiang chu PS muanga hi mani ache suala ni lo mel viau maya engpo ni se police lamin thu chiang zok hi an ron la ti chuak tura ngai ta ila he thina chungchanga thu dikhi kan hrevat tura ngai la atula ni chom PS buanga chung te po kan la interview tura ngai bokang ti chuanin hei Mizo Student Union MSU lamin thu chua hi an ron nei vea YouTuber trend khatte ne na FIR an thelut ni in kalau hria engpo ni sela MSU le kha hi kan chair vele photange through the officer in charge
Cybercrime Police Station Mizoram Aizol subject a hian law and order ti boy the social media te chui chian le khwa khir turangen na anron tia jeng an chir chun som zelang kapu social media sang YouTube WhatsApp channel Telegram le Instagram ate Mizoram cheng nampeng sang te inkara in huwa na chi tu thei dot le thu bel chian do lo the dar ani fo thin ni in kan lo hria a hei hi Mizoram law and order po ala hong hial mayang ti te po a lo omin kan hria ani a chan chu Mizoram hian zo na thlak chi sang kan cheng hova chuti lain kan hriat thau angin kan then om Myanmar le Manipura zona thak le zona thak po anin tong na sa le ani chuwang social media hian thubel chian do lo tak tampeng engmota na hriat nuam lo tak an thedar fo chuan a chan le na lo chuak do na chuan tharum thona khoi a emo aron ti chok thei zel do na ni abi kin heng dei clear to le followers nga le kan soitak zona thak nampeng sang te kara too sensitive post tam enjui ngai zol nia kan hriat te chu anni YouTube channel Zofa Journal hey Zofa Journal lampang hi chu a video te kan ron react to thina Zofa Journal he ke chuan in huai sen katia a thupuan zong hi adekem dik loem ti ke ni soi the ani lova tina fin fiana po kan nei lova eng po ni sela FIR an thelu miawa wangin a Zofa Journal te po hi a thulan jong kan la kom chiang turanga yang YouTube channel Alpha Mizo Production hey Manipur issue vela video kanan siam taka khanin Alpha Mizo Production lampang hi ka comments lama hian an ron complain na sa thei khop maya thu chiang tok lo the dar tu anga te po an ron suwa a thu the dar kha ke ni na dik lo veti ka engma kan riat pui lova eng po ni sela Alpha Mizo Production channel te po hi a trula ni song kan la kom ve thau tur anga yang YouTube channel Ben Van Chong hey hi chu Ben Van Chong hi kalola sangai lem lova eng po ni ser lo check ve turani Facebook lama hianin all chin Zofa te ti page sa laka hianin FIR an thelut boka ti chuanin Telegram lama Zofa Journal hey chu YouTube channel Zofa Journal zona en kol khani in ka hria Instagram lama po ti chuanin ta hian eng lo po hi Mizoram communal tension siama law and order chungchanga har sarna siam theinia langte chu min chui sak vek turin kan nge na che Irin Clark Zodin Sanga General Secretary Mizo Student Union tahena phone number ron da hetianga thanem ngai na thilama an ron la po hi an social sak hi trulin ka hrelova engpo ni sela trule ngaya an hriat thil an ron ti ve ni me angai la tichuanin hei mitam takin ngatinge Zofa Journal lama FIR an thelu chuan zozun page nei tu pa Mizo mi pui tam tak ti thin urtu laka hian FIR thelu ani velo ti in zona atam khop maya hei zozun page ina video ron nei te kan react to thina pa hian Mizoram mi pui te ral kan sum ruang 10 minute chua thina athu sei zong chukan channel lama kan dalo en ula he pa laka te hianin FIR thelu zok om takani ti pol te pon oma eng po ni sela kha chu a thelu tu kan ni ve si lova ti thei kan nei tlemani ti chuanin hei icon star Peteran karnal tak mai adong thar leya ama sain po se kan share lokange youth icon sang ni somni palia pani na ne na kar hlan mars ni somthum pakhat voin khan GIG Motors te chuan financial year sang ni somni pali somni pangat losing program hunan manga hemiden sen hian youth icon sang ni somni palia pani na Peter lalun puya chu offense tele GIG Motors te tang kop chuan car thar wagon r an hlan ha lani anron tia hey Peter hian in car adon baka bike thatak kha lo dong to boka engpo ni sela Peter ang car adon na video hi kan en howanga atop kan khar don nia Mizo car bazaar ange youth icon Peter ran brand new big wagon na dong hem mai don le hey long shu fai uluk na samaya petu tan jon awalung oi thak don yo lei tu la lom dong tu la lom microphone bertol pun dai to lo to kora shu fai vai le vek kule hey tun trum video chuan youth icon na changa kan mel khriat icon in ti siak na po loman pani na hau phangat Peter lal nun puyang nge mai kha ama du sakle mangai tu ten tang rolin du saka thil pek rutak kan hlan le tarup mai le big wagon r brand new adong le hem mai don ani hi ama khan icon taite khan Hyundai Exter car adong to RSan Mahindra Thar adong to boka tuna Peteran big wagon r andong vele don boka
tun trum icon meu chuan borok anei lianin icon star te pon du saka thil pek an dong mol mai ani hi abik takin Peter phei chu anu na moi na hlim thei em maya futsal te pok an khel ho to nge nge ya milim thei tak le ru thiang hlim tak pumi ani zia hi kan theu ome tin ama siam tu le mal so tam tak pe tu fakle atana ramzau na thanem ngai taka thok tu ani na te pathian fakla mangnge ya inti se nga ma son tu ani na te le pathian rong bol na ko nga thei to pa thanem angai na te awangin du sakna po hi phu le nin ka ria nge motor thar lak mai cheng noi riat noi kwa don neng chu male on road price a phei chuan te ro chu chu pi te dong hlau me kan lom pui hle mai inting he motor i don dan dol ni hin reng niเนี่ยเฮmotor hi akong thui khop mai a tila second hand le masakan tu mani ma se kan ngai to chau zela te han kal chau zela thali lia than thum ve liam ta tang khan voi pui chau to ma se hei fir fiak nu ho then khata tangin kan pianga kanau du tak mai are safen stanley chu bera animo te khanin are sazar kala zo ve zela are sa icon tho nazara te han min ama andu sakna kha tenaron bounce le ni su phok mai are sazar te po hantila adi berang fir fiak ti khan fans group fir fiak kho nu ho windu sak takin pathian rong bol nan le e jong na ta na tangkai taka man thea tan hi aron pe atin a motor on pek mai pi le mai nei a cheina chi sang alloy wheel te kan vuwa sakani a bumper light te kan vuwa saka armrest te sun control te kan bel sak le dona thengi cheina zong hi sponsor thu nge ni engtinga hey sponsor do deu mai ka donga amai ro chu a cheina bi ka nu le fine karania ani mo ming chu kan sai lang lawanga nu le fine karin mangai naron langa ni hi berale lo mom pathian na tho alanga ni tero mitam tak chot heng hi an over to ma mayam mo chu to loi mo ti tam tak te po hi mi thin lunga hen a thok ve tho nin ka ria ma se machine zo na tanga kan thlir chuan in thil over thak tak te po ni tho mai ma se chung chu ni lo pathian ai thok tu kha om tina ni mai tianga du sakna le mangai na in dong hi mo ro chuan trum icon zet chu khi pui an da ani tian du sakna an dong bol bola Mizoram zai thiam hoin he motor an dong tambol mala ni hi jin chuana tur ma ba kan lan ai apot hian sumo be ngai to lo turin tian mani motorin ti rong bol na tur ani aro pui khop mai hai a main topic chu rong bol na tan ani top mai ni aro pui hle mai fans in nei thaboka are sapon thar po kan lo chei sak to mo hian chei ve ka ti hian wagon ar dong velia nangin kalom pui hle mai cheu ka thin lung takin kalom pui cheu ani lo mom le to krengot ti chon ani lei motor don tung chang hen enge mo soi bel hlek dui nei re reng ya he motor thatak mai pathian in min pek na na kan tiang akal tlang na zong te le zan mu pon to lawang karing ngai to na real route senga le tuna hen min trong trai pui to hi kanga ma hengang mal som na pathian he na ka don ve thainan te ponianga chungang sanga min lo du sakha mi lo trong trai sakte asum le pai zong te mi lo du sak tu te zong chong kaloma tin GIG motorsina du sak tak maya he motor ka nei theina na asum tang tak te min pek te lawang kalom boka tin GIG pon telmo chu cholom pat ro pui na deu chu chuan voina Mizokar bazar kan leng lut boka kan len lu hian a thon meng kan leng lut lo ka soi vek lawang ama ro chu aro pui heng zong hi a le takin pathian ni mal som le tang cheu ti ka bai sei thlak kan theyang to ka tha in thil kanan du sakna kanan hlan tir ve don ni hi hian pathian rong bol nan le ai zon na thei to pa alo man tan le tangkai taka lo man tan du sak takin fansen an hlana ro pui kan ti hle ni kan lo pui hle mai khai hei boss fun lo shu fai uluk na samaya pe tu tan chona walung oi thak do ni ho lei tu la lo ma dong tu la lo ma ko fai bertol pon dai to lo to ko ra shu fai en phur nan sa ni khai lom takin adong songa pe tu tan pon lung oi thak don le me lom dan tang bi go ni hei kan so don hai to shu fai le sara tayar te kan police sak ve ka te hian sa control nung pakhat zo lo kan nei ya ti chuanin lo subscribe do ne Mizokar bazar YouTube channel